O, gledajte ljudi, vidim slonove. Šta je ono? Ljudi, ko je ono? To je Larila Mim. Gleda me. Šta je ono bilo? Jeste li vidjeli? Tu, param pam pam pam, pam 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 pam, pam 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 tam pam pam. Odakle su ovi slonovi došli? Nema šanse ljudi, slonovi trče okolo, nikad u životu nisam video ništa slično. Jesu li pobegli iz zoološkog vrta ili šta? Čoveče, moram da ih pratim i da lansiram dron. Kuda su pobegli? Sreća pa mi je dron blizu. Pobegli su negdje tamo, svi. Odjurili su tako brzo. Dobro, lansiram dron. Hoću da pokušam da ih ponovo uhvatim izbliza. Nema šanse. Iza ovog žbunja je reka. To znači da su trčali ka reci. Ne vidim ih sad. Verovatno su svi pobegli da piju vodu iz reke. Dobro, leteću duž vode. Definitivno ćemo ih negdje naći, ljudi. Samo nisam očekivao da ću ovdje vidjeti slonove. Nerealno je jer u ovoj zemlji nema slonova. Bukvalno nijednog, ljudi. Osim ako nisu pobegli iz zoološkog vrta. Ovo je neka glupost. Možda je došao neki putujući zoološki vrt, pa su pobegli. To bi bilo ludo. Vidjeli ste koliko ih je bilo, zar ne? Jako mnogo, to nije normalno. Obično ako pobegnu, to je samo jedan ili možda 2, 3 najviše. Ali koliko ih je bilo ovdje? Koliko smo slonova vidjeli? 5 ili 6? Ljudi, pišite u komentarima koliko je slonova bilo. Već sam odleteo tako daleko. Mislim da slonovi nisu mogli ovoliko daleko da trče. Reka se ovdje deli levo i desno. Kojim putem da letim, ljudi? Levo ili desno? Šta mislite? Koji bi pravac bio zanimljiv? Desno je grad. Sumnjam da bi trčali u grad. Verovatno su pobegli tamo. Leteći ovim putem. O, ovdje je još jedna reka. Nastavlja se. Onda ću nastaviti pravo. Šta se ovdje dešava? Ništa posebno. Leteću duž reke i naći slonove. Bilo je tako sjajno vidjeti ih. Ljudi, ostavite komentar ako vam se svidjelo ono što ste vidjeli. Zaista sam uživao. Ne znam šta bi se desilo da sam naleteo na njih. Verovatno mi bi razbili auto. Da, bolje da to ne radim. Da li uopšte želite da nastavim da jurim slonove i da ih nađem? Ili vas to više ne zanima? Možda samo letim bez razloga snimajući ovo za vas. Možda biste radije vidjeli nešto drugo. Sada letim iznad nekog grada. Verovatno nema slonova blizu grada. Mislim da sam leteo u pogrešnom pravcu, ljudi. Šta mislite? Da okrenem dron i da se vratim? Pišite u komentarima da li da vratim dron ili da nastavim naprijed. Iako je ovo zanimljivo mesto, mislim da su to postrojenja za čišćenje vode ili tako nešto. Sagrađeno ovim momcima ili ženama, kogod radi u fabrici. Verovatno čišćenje vode. Cool, zar ne? Ova zgrada izgleda kao zatvor. Kakva je to zgrada? To je vrlo stara, velika zgrada. Skoro kao dvorac. Prilično cool. O, izlećemo iz ovog malog grada i idemo naprijed. Siguran sam da su ovdje, tamo dole. O, to su samo neke ovce, verovatno. Stvarno osjećam da ovo nešto izgleda kao safari, gdje bi mogli biti slonovi. Zaista tako izgleda, zar ne, ljudi? Ozbiljno, tu je pojilo gdje slonovi obično piju. I ovdje imamo šumu, divlju šumu. Šta je ono u vodi? Vidite li nešto vi, ljudi? Uvećao sam za vas. Teško je reći šta je u vodi. Ma dobro, možda samo neka trava. Ne mogu da letim niže. Prokletstvo, signal se gubi. Dron je negdje tamo. Da, negdje tamo. Nema šanse. Gledajte, ljudi, sa leve strane kod reke ima gomila nečega bijelog, neke životinje. Mogu li to biti slonovi? Stene, ovce. O, kakva je to bila ta senka? Jeste li vidjeli? Je li nešto proletelo preko mene? Jeste li vidjeli tu ogromnu senku na zemlji? Pogledajte, šta je to bilo? Je li to bio avion, ptica ili nešto drugo? Zapanjen sam. Jeste li vidjeli koliko je ta senka bila velika na zemlji? Pitam se je li bilo iznad drona ili, mada nije moglo biti ispod, jer sam gledao dole. Nema šanse. Šta je to bilo? Ljudi, premotajte video i ponovno pogledajte tu senku gdje su bile ovce. Da, definitivno je bila ovca na zemlji. Gdje su bile ovce, definitivno je bila neka vrsta senke, ljudi. Ili su to možda bili slonovi? Ali ne, to su verovatno ovce. Čoveče, izgledali su kao slonovi, ljudi. Kad sam zoomirao, vidjeli ste pokrete kao kod slona, zar ne? Nema šanse. Šta je to bilo, ljudi? Ništa nema na nebu. Ne, ozbiljno. To je bilo nešto misteriozno. Jeste li shvatili šta je bila ta senka? O, gledajte, ljudi. Vidim slonove.
Da, to su definitivno slonovi. Letim bliže. Majko mila, ljudi, to su sigurno slonovi. Gledajte, toliko ih je. Aman, odakle su došli? Jesam li ja u savani ili šta? Nema šanse toliko slonova. Svi piju vodu i tamo ima još slonova. Odakle ste svi došli? Ovo nisu ovce, ljudi. Bože, slonovi, ne plaše se mene, ali neću leteti blizu. Samo su u vodi. Gledajte šta rade. Ljudi piju vodu, rashlađuju se. Ne bih rekao da je toliko vruće, ali možda im je vruće. Koža im je debela. Ipak, možda su se pregrejali i umorili. Nema šanse. Nema šanse, ljudi. Gledajte kako se kupaju. Bože, prskaju se vodom. To je tako super. Nikada pre nisam video ovako nešto, ljudi. Snimio sam to. Dobro, kupajte se. Neću ih ometati. Odleteću i možda nađem nekog drugog, ljudi. Dobro, leteću malo niže. Zašto da ne? Samo da proverim slonove. Kao da uopšte ne vide moj dron. Baš cool. Tako su blizu u vodi, ljudi. Dobro, leteću negdje drugdje, ljudi. Gledajte još slonova. Toliko ih je. Gledajte. Nema šanse. Gledajte te duge kljove. Vau, nikada pre nisam video tako duge kljove. Ljudi, čoveče, kakav je ovo prirodni rezervat? Odakle su svi ovi slonovi došli? Ovo više ne mogu biti begunci iz zoološkog vrta. O, neko vozilo. Izgleda kao safari. Čoveče, nisam ni znao da ovako nešto postoji ovdje. Toliko slonova. Možda neko privatno gaji slonove i oni samo lutaju ovdje. Ovo je neverovatno, ljudi. Ko da mali slončić. Predivno. Nema šanse. Prosto me neverovatno. Voleo bih da odem tamo peške umjesto samo da letim dronom. U daljini je bilo neko vozilo. Moram da odem tamo autom i da nađem to mesto. Nikad ništa nisam znao o tome. Čoveče, vidjeti toliko slonova uživo je prosto neverovatno. O, još slonova. Još slonova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ima ih 10. 11, mislim. 12. Koliko slonova ovdje. Nema šanse, ljudi. Rashlađuju se u vodi. Super. Pitam se ima li ovdje aligatora ili možda nosoroga ili bilo koga drugog. Pa ne vidim samo slonove. Kakav snimak. Možda je ovo dovoljno za danas. Ljudi, jesam li vam pokazao dovoljno? Ili ima li ovdje nešto drugo osim slonova? Sjajno, prosto sjajno. Obožavam ovo, ljudi, što sve ovo vidim. Nisam očekivao. Mislio sam da će morati da idem u Afriku da snimam ovako nešto. A video sam to baš ovdje. Cool. Da, ovo je tako lepo za vidjeti. Prosto neverovatno. O, pogledajte, ko je to u žbunju? Je li to žirafa? Wow, i žirafa! Gleda me, letim ka njoj. Opa, signal malo prekida. Hej žirafo, hej, kako si? Ne, ljudi, ovo je definitivno neka vrsta privatnog imanja. Mislim da ne mogu zapravo tamo da idem. Takvog mesta nema ni na jednoj mapi uopšte. Čak me zanima da proverim mapu, ali ne samo polja svuda. Verovatno neko privatno gaji žirafe i slonove. Dobro, vidjeli smo jednu žirafu, ali toliko slonova i trče preko puta ovdje. Nema šanse, neko radi neverovatan posao. Izgradio je svoj park divljih životinja. Prosto sjajno, svaka čast, ljudi. Hajde da nastavimo da letimo, možda ćemo vidjeti nekog drugog u ovom rezervatu. Samo se nadam da me neće uhvatiti. Mislim da letenje dronom ovdje nije dozvoljeno, ali ne vidim nikakve znakove koji to zabranjuju. Ja samo letim, verovatno je ovdje privatno imanje, pa ako nešto nije u redu, samo ću vratiti dron. Jednostavno, zar ne, ljudi? Čoveče, moram da vratim dron. Signal propada. Šta? Šta je ono? Šta je ono? Ljudi, ko je to? To je Mim. Larili, Larila. To je potpuno on. Šta on radi ovdje? Gdje? Gdje je otišao, ljudi? Utrčaju žbunje. Nema šanse. Jeste li vidjeli to? Otišao je pravo između onih žbunja. To je definitivno bio kaktus slon. Nikad nisam mislio da ću ga vidjeti u stvarnom životu. Ovo je prava misterija. Vidjeli ste prave slonove, žirafu, a sada ste vidjeli italijanski mim Larili, Larila. Nema šanse, ljudi. Čak sam to snimao kamerom za vas. To je neverovatno. Ekstra. Gde si, slone? Otišao je u žbunje i samo nestao. To je ludo. Nema ga. Ne mogu da letim u žbunje.
Gde se krije? Čoveče, taj slon je stvarno nestao. O, neko je tamo. Kakav je to pokret tamo? Aha, to je konj. Neverovatno, i konj je tamo. Ovaj rezervat prirode je neverovatan, ljudi. Prosto neverovatno. O, vidim slona. Sada je tamo. Šta radi? Letim bliže, ljudi. To je definitivno onaj slon. Da, verovatno pije vodu. Da, pije vodu. Moram pažljivo da letim, da ga ne uplašim i da vam ga pokažem. Nema šanse, ljudi. Larili, larila, larili, larila. Neverovatno. Ja ne sanjam to, ljudi. Vidite ga. Snimam ga dronom. To je moj dron koji tamo leti. Vidite ga. Baš tamo. I ptice lete. Ovde je kao safari, sve divlje. Čoveče, možda neko ovde vrši eksperimente na slonovima ili nešto. Mislim, kako su mogli napraviti ovakvog slona? Kako? Stvarno pije vodu. O, mislim da je čuo dron. Okej, malo se spuštam. Najniže što mogu. Dobro, signal. Gubim signal. Moram malo više da se podignem. O, signal se vratio. Gleda me. Šta? Šta je to bilo? Jeste li vidjeli? Pljunuo je na dron. Ne znam šta mu je to izašlo. Jeste li vidjeli to, ljudi? Jeste li to bili neki orasi ili voda? Šta je to uopšte bilo, ljudi? Gde si, slone? Gde je slon? Gde je larili, larila? Gde je larili, larila? Ljudi, gde je on? Ovo je ludo. Gde je otišao? Jednostavno je nestao u vazduhu. To je bio sjajni snimak. Ne znam šta je pljunuo na moj dron, ali sam izbegao baš na vreme. Čoveče, baterija se prazni. Larili, larila, definitivno ću se vratiti ovde. Vratit ću se, zamenit ću bateriju. Vratit ću se ponovo ovde. Možda ću čak uspjeti da vidim i neke druge italijanske mimove. Mislim, već sam video pravog slona žirafu. To je tako bilo super. Zar ne, ljudi? Ako vam se svidjelo ono što sam vam danas pokazao, obavezno zapratite kanal Anglikosik, ostavite like, napišite nešto lepo u komentarima i javite mi šta biste još želeli da vidite. Nešto stvarno što mogu da vam pokažem ovdje na ekranu. Hvala vam što ste danas bili sa mnom. Napunit ću svoj dron i definitivno ću se vratiti ovdje ako ovaj video dobije recimo 10.000 lajkova. Hajde, to za vas nije ništa, ljudi. Milioni vas gledaju, a samo 10% prati moj kanal. Samo 10%, a 90% gleda bez praćenja. Ljudi, hajde, to nije cool. Je li to stvarno tako teško? Samo me zapratite, molim vas, i ja ću nastaviti da pravim sjajan sadržaj za vas. Jel može? Zagrljaj, ćao. Volim vas, hvala vam što ste danas bili sa mnom. Ćao.